Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang kamu nagturungog kapag kamu alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, munaray ngakatan, tukbal na mo, ingkal sila sa mga kanyang katanta na waktu ini nagdurungog. Sigo da, ingkaunan, amin imalop haridyo nila. Iwan sin kinikita lang ta social media na murah-murahan dari na isab kato tanyo in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pagbahagi-bahagian na to waktu ini in dimhil kato patumtum hambuk anak sing kami yari halaw man na mo biyayaon in sila ini lang ta masi-masi di maraot nangaji lang ta masi-masi sa Allah subhanahu wa ta'ala karena lamu dinireng ha mga pagbiyak sa nila sin pakaradyaan sin kita niyo supaya bang sila ini makabalik pa lugal nila pa kanya amo hindi nakailohi kasusa sin maas tay manghud nila kata sin mga kampung kaluarga nila halawon sin hula nila amoy in sila na ini imbya mga durukan sin amoy magdasin aga mahalaw man sin hula nila. In mga sila ini dahil nga pagtawagon ba sila niya on lang niya uno ba ini? Tabuan katan. Tabuan Lasa. Pag yanon municipality sin Tabuan Lasa. At niya na mataod sila ini yari halaw man naman. Magsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala, yari siya kato taniyo pariyayaon, inako magpalugay, itukbal po in murid sing kami, wenner wain dengkan Al-Talib Majid Jankin. فليتفضل سيادته مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها
لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas sanglit maka puji topot ma Allahu subhanahu wa ta'ala, serta salawat maka salam manabi tabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lapay na tudyo mga ahli pamilyana, sampai na sigalam mga kasahabatan na, sampai na sigalam mea mabakas Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Huwas minliin mga pungtinay kumagama Islam, itukbal tabi insa heka pagsyarang syukur ma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita pinaabot Allah subhanahu wa ta'ala makohap itu karena insa niya maksud sadili buat malaingkan ngahati ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan dangan parangan makitabi ngahasil ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puas minliin mga pungtinay kumagama Islam, ngallo kitabi pangajian makohap itu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mula-mula nasihatanku ingin hawabaranku lapay na tudyo ni kaam. Puas pagsyarang syukur ma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masing-masing may tumakitabi. Mga ni'mat pama indam makitabi Allah subhanahu wa ta'ala, tiranan tausal tabi makabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay usal tabi mga ni'mat pama indam makitabi Allah subhanahu wa ta'ala makabayaan na. Maka subay rusab usal tabi kakosog sin pamaranan tabi aga ibadat ma Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu natakka makitabi bulan Ramadan, bulan niagaran tiap-tiap dangan parangan makitabi. Sabab kalabiahan sin bulan Ramadan agboa iya sin sa heka nakahalapan. Hangkan na ngandua kita bima Allah subhanahu wa ta'ala, bang pen kita bi pinatalus Allah subhanahu wa ta'ala mabulan Ramadan. Sebab bila na adjain mga manusia dumahulu min kitabi ag-angan-angan kipaabot sigalam mabulan Ramadan, sa sumagawa insa na sigalam pinaabot Allah subhanahu wa ta'ala mabulan Ramadan. Sebab bila na adjain mga manusia
Sin puasa dumahulun tabea tabi ag puasa tasehe tabi ag tarawih sa niya namin mga sigalam dumahulu mole 7 hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sigalam i ag angan-angan kipaabot mabulan Ramadan sa sumagawa insa na sigalam pinaabot Allah subhanahu wa ta'ala mabulan Ramadan. Sabab in bulan Ramadan bulan agboa barakat nialonan iya bulan agbarakat sahinang iya bulan agbarakat masabab tellu perkala. Niya tellu asbab angay iya tahinang bulan agbarakat. Mula-mula panagnaan tahinang iya bulan agbarakat sabab mabulan Ramadan pinaturun Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Panagnaan timurun in Quran mabulan Ramadan. Hangkan na in mga sigalam ahlul ilm miustahab eda in pagkhatam sin Quran pagtangbus sin Quran mabulan Ramadan labay pagbasa mabulan Ramadan. Fihi istihbab khatmil Quran. Miustahab in pagkhatam sin Quran mabulan Ramadan. Mga pung tinai kumaagama Islam anda imbiba in mga sigalam dumahulu gay na kita bipay 7 mga sigalam kasahabatan may tunaadya tabi majaman sin mga sigalam tabi'in atawakan jaman sin mga sigalam aimma anda imbiba in kaniyaan si Imam Malik guru Imam Syafi'i rahimallah idza dakhala Ramadan taraka qira'atul hadis wa majalis al-ilm wa akbala 'ala al-Qur'an 'ala al-mushaf. In kaniya si Imam Malik idza dakhala Ramadan taraka qira'atul hadis wa majalis al-ilm. Bang apabila paasok na in bulan Ramadan tininggalan nana in pagbasa sin hadith maka pagpangadji fik maka sadiligi minliin wa akbala 'ala al-Qur'an 'ala al-mushaf maka paalop na iya mapagbasahan sin Quran. Saili in kaniyaan si Imam Malik bang paasok na in bulan Ramadan tininggalan nana in paglilay sin hadith maka pagpangadji fik sarta paalop na iya mapagbasahan sin Quran. Wa qala adh-Dhahabi kana asy-Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 marrah. Fa in Imam adh-Dhahabi rahimallah
kana asy-Syafi'i yakhtimul Qur'an fi Ramadan 60 marrah. In kaniyaan Imam Syafi'i rahimallah takhatam na in Qur'an tangbus na in Qur'an mabulan Ramadan 60 marrah. Annompu agbalik-balik na. Ay bimakna Imam Syafi'i rahimallah tanda kosogna masa Quran mabulan Ramadan annompu agbalik-balik tamat na in Quran binasa mabulan Ramadan. Wa kana Bukhari yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatin. Maka in kaniyaan si Imam Bukhari takhatam na in Quran tangbus na in Quran mabulan Ramadan fi kulli lailatin matiap-tiap sangum. Staili kosog Imam Bukhari agbas sa sin Quran mabulan Ramadan matiap-tiap sangum tangbus na in Quran binasa mabulan Ramadan. Staili kosog sin mga sigalam dumahulu ag ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang apabila paasok na in bulan Ramadan. Staili kosog da agbas sa sin Quran. Mga pung tinaiku maagama Islam subay rusab saddiya tabi in pamaranan tabi ag ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salugi-lugi na manusia mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala takka na adja in bulan Ramadan gaybisan tao masasin Quran. Mga pung tinaiku maagama Islam subay rusab tabi ag anad-anad masasin Quran mabulan Ramadan. Dumain ka in bulan Ramadan bulan pagbabasahan sin Quran. Syahrul Ramadan syahrul Quran. In bulan Ramadan bulan pagbabasahan sin Quran. Hangkan napain si Imam Az-Zuhri rahimallah syahrul Ramadan innama huwa tilawatul Quran. In bulan Ramadan bulan pagbabasahan sin Quran. Hangkan napain Rasul sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam say maka basa dakayu harf makitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iyana in Quran na tiung basan iya Allah subhanahu wa ta'ala dakayu kahalapan. Sampai nilipat Allah subhanahu wa ta'ala in dakayu kahalapan iwatong kahalapan. Ay bimakna kabassa ajjaka dakayu harf mabulan Ramadan tungbas pamuan maka Allah subhanahu wa ta'ala dakayu kahalapan.
sampai nilipat Allah subhanahu wa ta'ala inda kayu kahalapan iwatong kahalapan. Sampai nilipat Allah subhanahu wa ta'ala in watong kahalapan 700. Sampai na adja in Allah subhanahu wa ta'ala in topot makahati maya. Saili in kalabihan sin bulan Ramadan. Mga pungtina iku maagama Islam, maka in Quran tahinang sabab bang apabila enu ia binasa binalogbogan ni hati enu bang ay in kasyara-syaraan mare alom sin Quran tiranan tahinang sabab napaat maka bang taabot ma'allaw qiyamah. Hangkan napain Rasul sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam basahin bi in Quran sabannal tuod in Quran takka iya ma'allaw qiyamah napaat ma'aagbabas samaya. Mga pungtina iku maagama Islam in Quran napaat iya bang taabot ma'allaw qiyamah bang enu iya ni halgaan may tumadunya bang pilmi enu iya binasa may tumadunya sa in Quran bang apabila enu iya pinahil-pahil may tumadunya gay enu bisan binasa may tumadunya kana salugi-lugi manusia mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. In Qur'an sumasa natahinang enu iya gapi ma'allaw qiyamah sumasa natahinang enu iya kuntara bang taabot ma'allaw qiyamah. Sumilan enu iya tahinang gapi bang taabot ma'allaw qiyamah bang enu iya ni halgaan may tumadunya bang pilmi enu iya binasa may tumadunya sarta bialogbogan enu bang ay panuhoan sin Allah subhanahu wa ta'ala mari alom sin Quran. Mga pungtina iku maagama Islam, maka in Quran bang apabila enu iya pinahil-pahil may tumadunya gay enu bisan binasa may tumadunya kaana salugi-lugi manusia mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anda imbiba niya da kayu kisah niya dua aglaw laki bini niabutan sigalam bulan Ramadan manjari kataliin dua aglaw laki bini naan ag imbayet imam may malumada sambil yukta agbuka na mawaktuman ubus na sigalam agbuka sambil mole na in imam naan pay ilumana. Manjari ag inu-inu inda kayu lalanaan pa inna mahandana bang agsingan makitabi dang niya lopas pa in handana maya ay pa inda kayu lalanaan lopas in suruta
Mare baha kinallo imam i. Pandokta in bisala sambil yukta palabay na dan tahun sambil indua aglaw laki bininaan niabutan nasab bulan Ramadan. Katali nasab indua aglaw laki bininaan ag imbayet imam may malumada. Painda kayu lalanaan mahandana dang insa rusab niya alaatna bang tilauta in imam naan bang takallo naka insuru ya bakasiya muka malumata puasa dumahulun. Manjari sambil yukta agbuka na ubus man sigalam agbuka sambil tinilaw dakayu lalanaan in imam. Imam dapeen kalaat mabissalaku ay takallo nuka insuru ya bakas kamu ka maluma kami puasa dumahulun. Mawaktuman takale imam in bisara sindakayu lalanaan sampai katangis tuan in imam naan. Ay tuan sambung sin imam ya suruh piniha bi biattad kumari alam Quran. Bang adja ni hukab bi in Quran taga suwa bi in suru. Maka tahati bika bang ay in katangisanku aglabay na adja in tahun insa bibakas tabas sa in Quran. Insa bibakas tahukab in Quran. Aglabay na adja in bulan Ramadan sambil nasab agbalik in bulan Ramadan. Insa bibakas tabas sa in Quran. Insa bibakas tahukab in Quran. Mga pung tinai kumaagama Islam ay takallo tabi baha pangajian makissanaan aglabay na adja in tahun insa dabakas tabas sa in Quran. Insa dabakas tahukab in Quran. Mga pung tinai kumaagama Islam in kisah itu agjatu nama jaman tabisainaan. In Quran gay nabisan tabas sa manusia. In Quran gay nabisan tahukab manusia. Sa ay danihinang ma-Quran nihinang ari-ari maluma. Gay bisan binasa. Mga pung tinai kumaagama Islam daata bitahinang agsingan sigalam aglabay na adja in tahun insa dabakas tabas sa in Quran. Insa dabakas tahukab in Quran. Mga pung tinai kumaagama Islam subay gay agrida inda kayu Muslim patalikut na adja in bulan Ramadan. Insa bakas kabas sa sin Quran. Insa bakas kahukab sin Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. In bulan Ramadan, bulan pagbabasahan sin Quran. Bulan tamba, bulan agtamba tinamba in kahalapan na. Gay tagasua in kalabbiahan sin bulan Ramadan masaddili bulan. Sabab in bulan Ramadan asal mafhum makitabi
asal tabitahati in bulan Ramadan lipat manglipat in kahalapan na. Mga pungtina iku maagama Islam, daana kasusa bang in kanya anu agsagga-sagga masasin Quran, masana ajaka sabab in bulan Ramadan lipat manglipat in pahala na. Demikian in pagpuasa mabulan Ramadan, maka pagbasa Quran mabulan Ramadan, sabannal tuod sigalam napaat bang taabot maallaw kiyama. Huwas minliin mga pungtina iku maagama Islam, tobtoban ko na adya in nasihat sin ako may tu, bang niya may mga kabtangan ko in sa agtawa, atawakan in pagmakna ko, in ili sabab lamasin pangahati ko. Bang niya may mga bisala ko, paddi mapangalebi, andu ngamu ko kamaapan makaam, labiin Allah subhanahu wa ta'ala, puas minliin, wa nafa'ani wa iyakum minal ayati wa dhikril hakim, wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.